laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam ɓay neɗɗo kala ko teddiri hara hina l'islam teddugal ngal ko nannaygal ko teddirɗo l'islam tun woni ko luttata o tedda aduna ka o wuuri ɗon o maaya kadi hara ko tedduɗo. yalla ɓeydan en teddugal ngal ka diina l'islam. aray neniraɓe tedduɓe e baabiraɓe e ceernoɓe, mi salmini on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo toro Allah yo Allah waɗen en fo meɗen har koye jeyaɓe yimɓe aljanna. haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi miɗo weltano allahu subhanahu wa ta'ala on tawnuɗo nange nde jemmare ɗo, tawnuɗo nange nde ñalane ɗo e ndi leydi ɗo kadi Norvège ɗo kadi. haray ko goaɓum noon ni on tigi no tippude teppere muɗum e ndi leydi ɗo kadi. tawata allahu subahana taala no muuyuno ɗum ɗo kadi on tigi hewtay ɗo tawata kadi tawete nde ñalani ɗo hara ko yewtugol fi l'islam e suudu jeyande e cuuɗi makko hara e ndir ndi leydi ɗo. haray ɗum ɗo fof ɓawa ɗum ɗo mi weltanike musidɓe meɗen ɓen, hakkude karamokoɓen e mogobaɓen e sukaɓen e neniraɓen fuu ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on arsiki waɗi arsike muɗum e ndi leydi ɗo tawata fewnuɗo ko ɗo ɓe woni e wuurde. ɓawoɓe hewtude ɗo kadi ɓe darari fi weeli foti on tun ɓe wawi hejjindinde ɗaɓɓugol guureji maɓɓe e ɗaɓɓugol kadi laakara maɓɓe. ɓe tori Allah yo allahu weltano. haray ɓawo ɗum ɗo mi weltano kadi équipe mo mi ardi on, haray ɗo al akh al fadil alhaji ousmane diallo wal akh aydan oustaz mouhamadou salihu directeur jiwlirde meɗen nde masjidou bilal. haray ko ɗum ɗo wonno hadafu on argol ngol ga, haray ko darugol no juulirde nde wawata timmirde. yo Allah timmin ɗum ɗo. haray noon ɓe mene seeni ɓen ɓe daari min ɓurɗo fanɗude e piiji ɗin ɗin fof, haray ɓeyni yomi yewtu. haray noon ko ɓe jonniri lan ɗo, ɓe jonniri allan ɗo sabu duuɓi ma sabu ɗuɗugol gandal. ko ɓe jonniri ta yomi yewtu hakkundeji maɓɓe, hakkundeji moɗon onon ɓe ceernoɓe ɗo fof. ka tawɗe oustaz cheikh ali ɗo mi wawata yewtugol ɗo ha hande wawata onon on nanari ɗo. komi yewtata ɗo ko min baabi qawlihi ta'ala fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. haray ko andintin ngol nafa e gomɗinɓe ɓen. kono nde miɗo yewta ɗo ha tawata ko cheikh ali yewtari an ɗo, haray ɗigidi on en walay ɗo, mi sikka heɓotako. amma ɓe mi ardi ɓen ɗo haray ko tippitanagol tum. ɓayne la rasul sallam maki man tawada lillah rafa'ahu llah. kala on tippitiɗo hara ko sabu Allah woni ko tippitori wo Allah ɓantay fi makko nokku ka o yanayno hara nokku ka bani adama ngal sikkama. haray ko sabu ɗum ɗo ɓe jondirtiri la yewterde. miɗo toro Allah noon subhanahu wa ta'ala on onon organisme fi o bayano ɗo no laatora e nder o jemma ɗo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah lonto on e haajuji moɗon ɗin fof majji keneji e gundoji. mi toro Allah subhanahu wa ta'ala on kadi min wonɗo yewtude on e onon wonaɓe yewtede ɓen, yo Allah waɗunde jonde meɗen ɗo ka suudu makko ɗo e hoore o aduna mo anduɗen nelaɗo maki law ha o aduna ɗo. si tawi ɗo himo jogino valeur kaka makko ko kanko Allah, kefere yaratano ɗo o yarande wotere ndiyam woɓande wotere. sabu nde jonde ɗo yo Allah waɗu sabu ko okki en jannatul firdawsi laala. neniraɓe tedduɓe e babiraɓe, yewtere ande wonande juutayde. ɓe inni yomi andintin hoore an awalan wa akhiran, honɗum taw goɗɗo andindinta hoore mum. usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. miɗo wasiyo hoore an wasiyo on fuu kulol Allah. si goɗɗo heeɓi kulol Allah ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e jooɓaari fof ko goɗɗo yoɓoto. wano wonirɗen e ɗe leyɗe gane Oslo ɗo, sa ƴetti ɗo otoma hiɗa doginde ɗo a hayndo férouse on tun ko uwiɗa o a daroto ɗon nataɓo wallahi way noon ko sariya on. hiɗa andi si a feƴƴi tum ɓe ƴeɓitay permis on, maɗum amande on tawoyte, maɗum a waɗa accident a susda feƴƴugol. si a yeehi noon ha heeɗi ko wiyete taqwallahi kulol Allah ka nder ɓerdema, kala ka yaaruɗa hande kadi goɗɗo woni ɗon goɗɗo ala ɗon, haray tigi tiga o hulay subhanahu wa ta'ala.
hiɗa andi hiɗa wondi e Allah subhanahu wa ta'ala ka wonɗa ɗo ko ɗum wayni nga deftere makko wa huwa ma'akum ayna ma kuntum himo wondi e moɗon nokku wo ka wawɗon e laatade nokku wo ka wawɗon e wongol yo Allah hokke ngol kulol Allah joni noon ko honɗum addata kulol Allah ngol ko honɗum puusata goɗɗo ha o wawa hulugol Allah ko al ilmu ko gandal ngal rusi ɓe yini wo a'rifuni qabla an ta'buduni ande lam taw min Allah ko adi o rewde lam fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni son andalan ko honno wawaton na rewirde mene yimɓe ɗo Bruxelles ari Oslo ɗo hande nokkel huy ko men ɗaɓɓu woɓɓe wonɓe gaaɓe yo ɗowtumen yahugol nokkel kaari ko honno waɗi ɗum ko ɓe ga woni ko andi fii si min yahay toon heɓoygol mbuuɗi fii juulel nen kono be min heɓa ko ɗowta men fii no min hewtiroya toon ko ɓe annda to après noon si waɗa gollal ngal ko ko ɓeyni yewtu fiimu ngo ko wiyete gandal hadis gooto no tonkanela sallam maaki on yoni en ko yeññen e nder minitaji ɗin ɗo ɓe maaki hon noon man arada duniya faalayhi bil ilm kala e moɗon faalaɗo gurdam moƴƴan aduna moƴƴo woko ɓe o janga portoɓen kamɓe fof ɓe ƴettiɗo ɓe feƴƴari yeeso to ɗum ɗo pette ɓe hatoñi ɓe andi jaka yo sa wuuray gurdam moƴƴan ko ɓe janga ndaare kum micro on komi jogii ɗo to so kummi ɗo wowna ɗo e muɗum on fof yiɗon nande ga honno waɗi moƴƴini ko gandal gandal moƴƴini kun ɗo ɓe jangi ɓe wawi moƴƴingol kun ɗo na ɗanagol ɗum moƴƴinta kun ɗo ko ilmu ɓe inni ɓay tun nelaɗo maaki ɗum ɗo sallallahu alih w sallam ɓe jaɓari diina kan kono ko nelaɗo maaki ko fof ɓe gollitiri man arada duniya wonɗo wo wonɗo e moɗon faalaɗo aduna moƴƴo fa alayhi bil ilmi yo jango sa jangi tun a heɓay gurdam moƴƴa ko honɗum ƴetti en e fof meɗen ka meɗen addi on ɗo ƴitumbo e aviowal ko gandal waɗi ɗum ko gandal ngal moƴƴini ngal aviowal rondima adduma ha hewtini ɗo andugol ɗo ngal to way ha ɗo ngal tippo ha ɗo si hewtika ngal immo ko ɗum ɗo memete ngal immo si hewtika ngal tippoyno ko ɗum ɗo memete fi ngal tippo ko gandal waɗi ɗum ɗo sa yaltiɗo joni ƴettugol bus ma tram ma métro ɗo yahugol kama na bisuwal arngal wo ƴettata ko bisuwal yahay ngal kama ngal yahay ngal noy ngal jogii numéro bus je buy feƴƴay ɗon ha kono a susta ƴawde fii hon ɗum hiɗa anndi so a ƴawi ɗon a hewtoyta ka fokkitoɗa to ko honno ɗon andirta ngal bisuwal ɗo yahata toon ma o tram ɗo ma o métro ɗo ma ngal trewal ɗo ko gandal ngal waɗata ɗum ko gandal ngal holluma wondema jakka yo ɗo ƴawatake anda ɗo ko numéro 3 ɗo ko numéro 8 ɗo ko 18 ɗo ko 300 et quelque ngal ɗo naɓayma toon ko ɗum woni gandal ngal fi hon noon ko ɗum ɗo ɓe gollitiri hadis o yehi yeeso wo man arada al akhira fa alayhi bil ilm wo kala kadi e meɗen nde faalaɗo laakara moƴƴa ko ɓe o janga kadi ko ɗum Allah inni ka so deftere makko fa alam ko andu taho annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik ko be anda taw si wawa non kadi rewgol ngol kadi se ƴetti e nder deftere meɗen nden alqur'anul karim ayeje ɓuri guluje jeego ɓuri 6000 aya hino nder to e nder ɗe ayeje ɗo fof suratuji 114 hisbaji 60 juzu aji 30 e nder ɗum ɗo fof aya mo Allah adi tippingol ɗon e hoore ɗe mofte ko inni en ko iqra jangu fiilo amr jangu o yamiren no yadullu alal wujur ko hino waɗɗi en fuu meɗen wo ko ɓe jange ko moyni en jangu ko Allah ko hombo ada sappede on kalima ɗo yo jangu ko ɓurnaɗo tagge fo ngon fop wiyeteɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam imo wowno tum fewno tawi nelaɗo ko fammere ɗon o adda qouran o fof lowa ka hoore nde woltere maɗum wina yahuwajo yoɗa ma wina yahu ɗaɓɓoya jewdi maɗum wina yahde innaɓe jokku enɗam ma yahu innaɓe muñño maɗum yahu innaɓe waɗɗundo e waɗɗundo ɗum ɗo fof ko Jibril addare maɓɓe Allah no laari Jibril ka o yeeto ɗum ɗo nelaɗo ko adimo yeeta woni iqra ko jangu o précise kadi o anndi ko jangete kon hino ɗuuɗi o sappanimo ko honɗum o adoto jangude fi tawata kala ko jangitoya ɓaawo ɗum ɗon wawa nafoygol
so yini boy hande jangi ha hewti nokkugo no maapi ko honno wurirta no maapi ko honno maayirta na ko hana adede jangede komɓe janguno Allah ini iqra jangu haɗari ɗon tum so ini no ya jangutungo haaɗino ɗon ɗawa jangoygol ƴande yagal ɗawa jangoygol kala ko jangoyɗa hande kadi kono na ɗum o sappanima o inni bismi rabbika allazi halak inde joomima ɓurde mawde nden ko nden hanɗa jangude taw si tawi bani adama paygum ko daɗɗiranama hara sobasma gandal makko ngo tawhide billah wotinɗingol Allah o anda ala reweteɗo siwona Allah ko Allah tagi kammuli tagi ɗeyɗele tagi jemma tagi ñalorma tagi mo tagi nene makko e ben makko ko oɗo wawi mo wurnude ko oɗo wawi mo warde ko oɗo arsikatamo ko oɗo immintintamo hokka mo aljanna ma sabu bakkatuji makko nawa mo yiite jahannama si payi kon andi ɗum ɗo kala gandal hande kadi ko jangoya si fawi ke hoore ɗum ɗo nafay payi kon gurdam nafa mawɓe makkuɓe kadi yawmal qiyama amma si tawi ngal gandal ɗo ngal waɗama secondaire ngal ɗo ngal janggama o si tawi hara goɗɗum ngo ala ko jokke o yaltoye nokku go tawata hande kadi o wata nafoyde mofte makko ɗe waliyas billah yo Allah dande iqra bismi rabbika allazi halak khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam e ayeje ɗo joyi ko ɗeɗo adi tippane e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗe fof ɓe yeeti e koyoɓe jango nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jangi kadi ɓe janni mofte ɗen fappu ila yawmel qiyama mo be neɗɗo fof aya mo alaji ousmane addi ɗo joni mo fawga kulle zi ilmin alim ko joguiɗa gandal o goɗɗo ɗo maɓɓay karama ko ma hino toon ko noon yarata ha hewtoya nelaɗo sa sallam ko noon fof yarata ha hewtoya ko allahu subhanahu wa taala gandal noon bani adama so heɓi gandal ɓantay fi leñol gandal ɓantay fi neɗɗo jasunoɗo gandal ɓantay ɓeygure tawata ko yeggitanode fi muɗum gandal ɓantay fi yimɓe hara ko yawanoɓe gandal ɓantay fi yimɓe tawata ko jasunoɓe gandal ɓantay fi yimɓe ko tawata hari ɓe mara considération e nder société o ko gandal bete wawi ɗum si gandal ngal heɓike ko gandal ngal woni ko hiwayma amma sa heɓi jawdi ndin ko a woni ko hiwata jawdi ndin sa heɓi gandal ngal kala neɗɗo yiɗuɗoma okkoramo ɓeɗo ko joguiɗa kon si tawi on tigui o wañima so warima yaada e gandal ma ngal honno wiyete gandal ngal noon ko tawata fopp hino faala gandal ngal ko ya ɗaɓɓugal ngal adna yankowal ngal wurirta ngal ɗaɓɓangal mayirtangal hadis mo fuɗɗino ɗen on ko ɓe inno man arada duniya fa alayhi bil ilm faalaɗo adna on yo ɗaɓɓu gandal wa man arada al akhira fa alayhi bil ilm faalaɗo lakara kadi ko yo ɗaɓɓu gandal wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm kala faalaɗo kadi aduna o faala lakara o haray gonɗo waɗɗimo haray ko janngugol ko ɓe o janga si wawa heɓugol ɗiɗo ɗiɗi yo Allah okkore gandal hara ko gandal nafa e ngal e ganda nafa en kadi yawmal qiyama inchallah haray ko ɗum ɗo wuyoni nafa gandal ngal sen heɓi ngal ɗon noon haray en heɓi ko ɗaɓɓete kon fof ayyuha lahibba mawduna yatak allah بطلب العلم وفضل طلب العلم فأولى آية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كان من المفروض أن تكون أولى آية نزلت على الحبيب صلى الله عليه وسلم يطالبه أن يشتغل بالتجارة أو أن يشتغل بصلة الأرحام أو أن يشتغل بالصبر والمصابرة ولكن لماذا قال عز وجل اقرأ؟ لأن كل شيء من هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة لا بد أن يتعلق بالعلم ويكون بالعلم النافع. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد هذه الدنيا أن تعيش سعيدا لا بد من العلم.
كما جئت بالمثل من أراد أن يركب هنا حافلة أو قطار لا تركب أي حافلة، لا بد أن تنظر إلى الرقم الذي يناسبك، الحافلة التي توصلك إلى بيتك. هاي مصيبة جوبك غندل ngallo ko seeda ni misal gotal mi addi wano joni noon aduna meɗen en ko wuruɗen ɗo hande hewti ko aduna gandal. Neɗɗo gando ko kanko wawi waɗugol lanɗo kala ko o faala. Neɗɗo gando himo wawi waɗugol mawɗo kala ko o faala. Neɗɗo gando himo wawi wadde marɗo kala ko o faala. Ko gando petto wawi ɗum. Mi jonna o misal, se inni non gandal ngal wona yen faamu ko hunjiɗo Qur'an tun la, se inni gandal na yen faamu ko hunjiɗo hadis tun la, se inni gandal ko bi sifatin amma, ko kala ko yoniri e gandal, kala ko tawata joni sen hewte ɗon ko be on tigi janga. Mi jonna o misal, si goɗɗo lanɗo nawni o piki crise o yani lanɗo ɗi hara ko laamiɗo aduna o fof ma leydi ɓurni e mawde nin to, si ɓe rondike mo ɗon ɓe nawratamo ka banque ka mbuɗɗi ɓuri ɗuude to, si ɓe rondike mo ɗon ɓe nawratamo ka cam militaire ka doole ɗen ɓuri ɗuuɗugol to, si ɓe rondike mo ɗon ɓe nawratamo ka google to ka technologie o ɓuri avancude to, si ɓe rondike mo gonɗo ɓe nawratamo kaka labtani, si ɓe hewtoyi ka hôpital ko gando on ɓe noddoyta yo ari ndara ko honɗum heeɓi yo o piki crise yaniɗo. Si gando on hewtiɗon haray hande kadi mo inni o yalto o yaltay, si o inni joni ɓorte lanɗon ha o laaɓa pos ɓe ɓortay mo ha o laaɓa fof hara no newi kadi nden ñande kam wayno waray lanɗo laamaki haray ko kanko gando on docteur jo ɗon ko kanko woni ko laami fewdo ɗon. So inni ko nde comprimére ɗo goto wata yeddu ko nden noon ɓe ƴettata ɓe jonnon ko fi honɗum waɗi o médecin jo ɗo wawi ɓortugol o lanɗo, ɓe addoya mawɗo kadi mawɗo kadi na ɓortemo ɓe ɓortamo, ɓe addoya marɗo kadi ɓe ina ɓortemo o ɓorta fof no yiltidirta o, so inni a townu junngo ngon towna haraɗa welti kadi yo daaro heña, so inni kadi ko ya yiltidir ɓoɗo nawra ɗon kadi, so inni ko ɗo o faala yiwde townanamo heña kadi. Kon watta ɗum fof ko sabu gandal makko ngal, na ngari makko, na dambe makko, na iwdi makko, na jawdi makko, ko gando on petti wawi waɗugol ɗum ɗo. Ko ɗum haray ɗen hani yeññugol hakkille ɗen, hara en sikkari wondema gandal ngal ko Qur'an on tun ko ɗum ɗon ɓuri hana fuɗɗorede. Si ɗum ɗon fuɗɗorama luttuɗe fuu kan non watte ɗon hande kadi. Ko ɗum si karamo koɓen ɓe inni wo yimɓe ɗiɗo si ɓe laaɓanaka ɓe teddina ɓe yiɗa ɓe holla giggol ko ɓe jogii kon hettotako. Karamo kojo e docteur jo, médecin jo on kono ɓernde makko nden hentori o, jannayɗo on kadi karamo kojo on kono ɓernde makko nden hentori o, gandal ko jogii komo wawi jonnirgol. Ko tawata ko ɓe jogii ko wata ko hettorade doole, ko hettorta ko so welo welo e teddugal kadi. Joni noon o gando ɗo o wawi wadde ɗum ɗo lanɗo, simo faala ɗon joni o pikay mo ɗon goɗɗum hara koko warata hara lanɗo hino ɗofti, so gayni o waɗi facture makko hande kadi o windiɗo ordonnance on ko ɗum ɗo yoɓete, lanɗo yaha yoɓa ɗum ɗon hara no welti, si tawi ko mawɗo o yoɓa ɗum ɗon no welti, si ko marɗo yoɓa ɗum ɗon hara hino welti. Ko honɗum waɗi ha oɗo wawi windugol ɗum ɗo fof ko sabu ko wakkilino o jangi kon hande kadi o nafi ɗum ɗo. Enen julɓe ɓen noon hiɗe wawi heɓude aduna men on o wela, wattoren noon kadi heɓoyen laakara moƴƴo janggo kadi yo Allah hokku en kadi. Sa woni ɗo joni julɗo finuɗo rewayɗo Allah juula waktuji mon ɗin fof janga Qur'an, hunjo hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, janga ngal gandal technologie kadi, janga o médecine, kala ko jangete ko ngaleyɗe portoɓe nga janga fama ɗum. Kala poste mo hendoyɗa hande kadi a gollitireɗo nafa julɓe ɓen ɗon kadi gollitira diina ma kangal marsa e nder muɗum. Kala julɗo hara no weltori ko innete kon ko inteɗo Boubacar, ma Amadou, ma Abdoullahi, ma Ibrahim, ma Mouhammad, woni e gollude e nokkel kaari harmo ɓe no welti. An wonɗo e gollude ɗon kay sa yiyoyi goɗɗo wonɗo julɗo sonnajo aroyi ɗon joni hara himo buumi ha moƴƴi mo tiggi, a yiyay mo tun haray ɗa welti, a yi musidɗo ma ka nder diina, a yi bandirawo ma, a yi nedirawo ma, kon ɗum waway ma hewtinde ɗon ko sa jangi a faami a gollitiri. Kono noon si tawi noon a janngari a wawata defanɗoyɗe, ga ko leyɗe sariya ko sa jangi a toowi a faami
tawata ka sariyaji ɗi ƴettoyte toon an kadi a wowlay toon ɓe ina ɗum ɗo marsa ina no ɗum ɗo marsata ɗo sabu o sariya ɗo hara woni hande kadi tawaɓe ƴettayɓe sariyaji ɗi hara nayi joni leydi a ronka janngugol koya naɓi ɗuɗi ɗiɗi noon ƴettoyen toɓɓere tammere nden ka hadis kadina ɗum maki ɗon hara ƴettari man arada duniya fa alayhi bil ilmi na ɗon tun hara ƴettari wa man arada al akhira fa alayhi bil ilmi na ɗon tun ƴettoya tammugol wa man arada huma ma'an enen noon ƴetteɗi ɗiɗi noon ƴetten aduna men on ƴetten lakara men on kadi fa alayhi bil ilmi hara no waqqima ya ɗaɓɓu gandal neɗɗo gando ko honɗum waɗi si tawi adama alayhi salam ben men adam allah ɓurnimo e hoore malaikaɓe o inni malaikaɓe ɓe anduɗen almalaika la yakulun wala yashrabun wala yanamun wala yatanasalun wala yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yamarun ɗiɗo ko sifaji min sifatil malaika bani adama siftorani ɗiɗo ɓe ñamata ɓe yarata ɓe ɗanotako ɓe yeddata allah kadi ɓe resata kadi ɗuɗo ko sifaji malaika ɓenni ko honɗum no waɗi ha bani adam ñamayɗo yara ɗano resa yedda allah allah inni ɓe ɓe watta ɗiɗa fo yo yaw jooɗo hiwromo ko sabu honɗum waɗi ɗum ɗo fo ko sabu ko ko wiyete al ilmu bi fadli l ilmi ko sabu gandal ngal nde allah innuno annabi adama alayhi salam nde allah fewtino malaika ɓen anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin yiyetela inde ɗi piiji ɗo si tawi gonga wino on kon simi tagi goɗɗo mi addi ka leydi ga ɓen ko wartodiray tum hibba ƴiiƴe yiyetelan ko honno kunɗo wiyete yiyetelan ko honno kunɗo wiyete malaika ɓen ko honɗum ɓe jaabino la ilma lana illa ma allamtana minen dey men mara gandal hay e hunde sina konko anninɗamen ɓe annda ko honno horde wiyete ɓe annda ko honno himpare wiyete ɓe annda ko honno tenirde wiyete ɓe annda ko honno laɓi wiyete allah inni honɗum waɗa ya adamu anbiyum bi asma'ihim yeetiɓe ko honno ɗi piiji maɓɓe wiyete kamɓe ɓe andana hoore maɓɓe falamma anbahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard wa a'lam ma tubduna wa ma kuntum taktumun mi yetanoki on miɗo andi ko wirniga kammuɗe ka leyɗele mi andi konko laati ɗo hino feññina e konko suuɗuɗo galu subhanak senade wodanima joomi amen min tuubi men ruttike allah inni awa joni noon ɓayi o woni karamo ko moɗon nayo sujjatmo ala sujjateɗo sina subhanahu wa taala kono noon jooɗi e hiwro ɗon mo ka teddingol mo fi on no o andi ni on kon andano malaika ɓe yehi jooɗi hiwri adama alayhi salam fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun istisna waro yeeso toon illa iblis lam yakun min assajidin bandiru no kayru no jaɓano sunjugol ko ɗum ɗo waddimo e allah subhanahu wa taala iblis afande ñande fof hari kanko e allah ɓe famodiri ko rewaynoɗo allah kono oɗa ɓurimo o andi hande kadi oɗa hino andi goɗɗum ko anda saabu ɗum noon allah ini o jooɗo hiwromo o inni wala wadde ɗum o inni fiyon ɗum khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin min miɗo ɓuri o valeur iblisa sikki ɗum pour lui kanko tagaɗo on e yiite himo jogii valeur ka allah ɓuri tagaɗo on e loopal tawi hina ɗum ɗon konti na dambe ɗen darete na iwdini darete ko darete ko honɗum ko gandal ngal e diina kam si tawino ko dambe e iwdino sifa wona benne onɗo bappane laaɗo sallallahu alayhi wa sallam abou talib ma abou jahale ɓe natatano yiite jahannam kono tawi hande kadi joni ko honɗum darɗo oɗo salori sujjugol ngol ɗon sabu ɗum ɗo allah subhanahu wa taala o woɗɗidirimo e yurmen nden sabu nde mawnintinare makko ɗon joni noon sabu gandal ngal ɗo ko sabu ɗum ɗo allah ɓurniri baben men adama e hoore ɓe malaikaɓe ɗo fof ɗum noon heewi ka ɓuran allah landito en kadi hal yastawi allazina yalamuna wallazina la yalamun ene ɓe anduɓe ɓe ɓe anda hino wawa fodde jawabu ngo ɓe wawata fotugol neɗɗo andude mo anda ɓe wawata fotugol wawata fotugol few neɗɗo gando e neɗɗo mo janga ɗum haara hina goto neɗɗo wawɗo dogingol e mo wawata dogingol ɓe wawata fotugol ɓe haara hinaɓe gotol non ko sabu ɗum ɗo hande kadi bani adama on ñamayɗo yara ɗano resa yedde allah oɗo allah mo ɓurnimo e hoore ɓe malaikaɓe o nokku ɗo sabu honɗum sabu gandal ko annabi adam
Allah ko andinoma kon tawi wandinaani ɗum ɗo malaikaɓe musidɓe julɓe tedduɓe koko wiyete gandal sa heeɓi gandal aray haray heeɓi fof si tawi a woopi gandal haray foppo kadi a majjira no hulɓini yawi goɗɗo won heɓa lettre hara gundoji ma fof gundoji ma hara ko ɓe goɗɗo go anda gundoji maɗi fof ko ɓe goɗɗo go humpito si tawata joni a heɓay lettre na français na arabe na néerlandais na dutch na hay e hunde haalaji windeteɗi janggeɗi fop hay hunde ala nokku ka windete tawata ngo wakkilo to janggo haɗa wawi janggol subhanallah ko foti haɗa wawi o moy haala woota inna joni ko ɓayi ari e kaya ko ɗum kadi wawa nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki fingol yewgol laɓɓoya gandal goɗɗo no yalta ɗo bimmi ko ɓeyda ko ila pir hamir hara mo dogude wara adduniya ɓawa waduna tun himo maapi tun ko honno leyɗe sodirte mo maapi tun ko honno cuuɗi darnirte mo maapi tun ko honno suuɗi parirte mo maapi tun mo maapi hawa e nder ɗin programme ji makko ɗin fof hay hunde ala toon ka o yahata o janngo e harfu gooto fii o iw e majjere o yaha e annora haɗum tawaka e programme ji makko ɗi ndaare ɗon ko non ɗum nelaɗo salah sallam maaki maha qala nabi sallallahu alih w sallam fi targhib li talabi l ilm qal man haraja fi talabi l ilm wonɗo wonɗo yaltuɗo ka muɗum hara ko yaltinma ka suudu ma ko fii ɗaɓɓoygol gandal fa huwa fi sabilillahi hatta yarje wo hara hiɗa e laawol allah haa tuma nde hewtituɗa ka maɗa si tawi a ari heɓugol mayde hewtitike maka laawol ko a konta ɓe yalɓe shahid si goɗɗo yalti ka suudu muɗum foti ko paykum foti ko mawɗo foti ko sonnaji yalta ka suudu ma mbeɗa yaade ka oustad cheikh ali ɗo janngoygol sumore wotere ma alifu gooto ma firoygol simore wotere ko ɗum yaltimma toon naɓuma kaɓe woni ɗo ila ka yaltuɗa ka suudu ma malaika ɓen teppere nde tunɗa wo a bontanama bakkatu sa wallini ndeya a windanama darja ɗon ko noon ha hewta sa hewti ka wona e janguede ɗon allahu subhanahu wa taala ko honɗum o innata malaika ɓen hadis mo ɓe addani en ɗo joni allah no itti malaika guluje 6,000 ɓen hiɓe jindude e hoore leydi ndin ko ɓe ɗaɓɓitata wo ko yiwgol ko honto deftere nden no fonta hino janguede si ɓe hewti ɓe tawi no moɓori hino janguede malaika ɓe ɓe fof maɓɓe ɓe loddinira ɓe ine are ga hino ɗo ko wonde e ɗaɓɓude ko o tippina e maɓɓe honno ko wiyete kon sakina o adda e maɓɓe deƴere o adda e maɓɓe yurmede malaika ɓen ara huuɓita ɓe malaika ɓen ƴetta gabitanji maɓɓe ɗi weƴƴitana ɓe wonɓe e jannude ɓe wonaɓe e jannede an wonɗo e jangude on a sikkay koye hoore tapi woni ko joɗɗa haray koye hoore gabitanji malaika woni ko joɗiɗa haray ɓe no du'anadema hiɓe innama honɗum allahumma hfir lahu allahumma arhamhu allahumma tubu aleyhi allah men torikema yaafo o allah men torikema yurme o allah men torikema jaɓan o fodde hiɗa jooɗi ɗon a lorrari goɗɗo haray ko ɗum ɗo malaikaɓe wonma toranade du'a malaikaɓe noon na ko ruttete alladina yahmiluna al arsh wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbi wa yastahfiruna honɗum liman fi ard hiɓe insinanoɓen ɓeyno allah men torikema yaafo ɓe yurme ɓeɗo hande kadi haray ko yo alhaali ɗo woni ko wonɗa sa lutti e muɗum a maayi e muɗum andu ko a yanɗo sahiti ɗum ɗo ko neɗɗo wonɗo e jangoyde on amma no neɗɗo wonɗo e jannude ɓeɗo on oɗon kan ko wonɗum wiyata koko woɗotako baraji neɗɗo accituɗo golle muɗum fo yehi jannoygol paykum fatiha goto ma alifun ba'un ta'un fino paykum kum wawira ɗum ɗon baraji maɗi ko andi o ko allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallah alih w sallam e maaki hon ɗum wowa innal alima no gando muññiɗo yondiniɗo ƴettowo tammu fof andingol yimɓe ɓen la yastahfiru lahu hino insinano o man fi samawati o man fi l ard denndangal ko woni ka kammuli kon e denndangal ko woni ka leyɗele ga kon allah noon ka kammu gaɓo e woni annabaɓe fof ko dow gaɓo e kamɓe kadi ɓe woni malaika kadi ko dow gaɓo e woni ɓen ɗo fof ɗo inde allah men torikema yaafo oɗo ganndo e wonɓe ka leydi ga moƴƴuɓe fof no toro allah kadi yo allah yaafo oɗo ganndo ko ɓeɗo tun o waye nelaɗo maaki wa hatta l hitanu fil ma hay liƴƴi ɗi wonɗi ɗin ka nder maaje goɗɗo noon anda liƴƴi ɗin ko no foti ɗiɗo fof no torade allah yo allah yaafo o neɗɗo wonɗo e jannude ɓe yimɓe ɗo ko moƴƴi kon nde moƴƴere ɗo to yonari mañi adam
ko no wawata heɓirgol ɗum ɗo ko sa wakkiliki a jangi ko sa jangi so hewta o daraja ɗo sa jangi hewta o ɗo noon arabuɓe ɓe inni wo man allamaka harfan fahuwa abuka fi din kono jannguɗoma harfu goto pet tawata wawatanomo wawɗamo e juuɗe makko on ɗo woniwa konti baba en maka nder diina hakke ko hanɗamo teddingol o neɗɗo ɗo noon tawata joni o heeɓi ɗum ɗo fof oɗo o luttide haray bakkatu ko ɗum ɗo wiyete sadaga jariya seede kadi ɓural gandal ngal nelaɗo sallah alih sallam maki enen ɗo fof arno ñalande goo tawi goto e meɗen wodaka e hoore watno tawi goto e men ala e hoore watno ñande goo kadi weetay tawata hara enen ɗo fof goto ala e hoore watno hara so ndiyan saƴo yiɗa ka nder gayka siko nangue yalti yiɗa ka nder ƙamruma kadi joni ɗum haray gonɗum wawayma gollande ɓaawo a mayde ko piiji tati sadaqatun jariya sifa ko waɗɗon ɗo ɓe adiɓe sinki ha juulirde heeɓi wawa heɓade nder Oslo ɗo si juulirde wulurje waɗa yama ɗo ɓurde nde ɗo laɓede ɓurde nde ɗo yaajugol ɓurde nde ɗo fotugol fof adiɓe sinkigol ɓeɗen ɗo ko ɓe Allah ini as-sabiquna al-awwalun adiɓe aranɓe ɓen fof ɓeɗo e sakkitoytoɓe mbaraji maɓɓe wata furde adiɗo on o watake e ɓurede few hande kadi goɗɗo noon ari e ɗo golloya ha kono pellete Allah ka yeggitata fiɓe fuy sinkiɓe ɗo toriki Allah yo Allah on andi tan on ñande laati ɗon foreji ɓeɗo noon joni noon ɓe fuɗɗiɓe ɗum ɗo ko wiyete kon sadaqatun jariya ko payi ko gotum fuɗɗora yeehi ɗiɗo ko sonnajo goto wonno janngude yeehi tato woni nayo janngoni temedere ko moko ba goto ma ko ni wonno fiinede fuɗɗora ɗo e chambre ma e salon arama hande ha nokku ƴettama ko ni woni sincugol ngol ko ɗum wiyete sadaqa jariya sadaqa ilowo goɗɗo kadi ara joni weƴƴita ɗo tapiji ɗin fof fonde no juulirede ɗo ila yawmel qiyama an adiɗo addugol ɗum ɗo on ko baraji woni ko wodanmo donc so yeho yaara ɗiɗo ɗi tuuni ma yiyo laɓaɗi ɓuri ɗiɗo itte fiiɗi ittama ɗo holla wondema hoƴƴere ma nde boni la si goɗɗi go addoyama adduɗo ɗin kesi on o heɓay baraji ɗin an adinoɗo addude on kay hala baraji ɗin kan no wodanma ko noon kay si goɗɗo jalbiniɗo kay lampu goto ɗo kay ko noon si goɗɗo yoɓiɗo kay facture fi luwaye goto ka wona ɗo ɗum woni sadaqatu jariya toɓɓe ɗiɗa ɓernde ko gollanayma ɓaawa mayde aw ilmun yuntafau bihi ma gandal wona ngal naftorede ɓaawo ngal gandal ɗo joni ko Allah okkor ma ko nga janni jama o a wañike jama o hara ko lillah hara ko fi Allah woni ko waɗirɗa i baraji ɗo fof ɗi tawoyte yawmal qiyama ka gabru ma nden ñande ko yawma la yanfau malum wala banun ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata ko nafata nden ñande o illa man ata allaha bi qalbin salim ko on arɗo ka Allah ton e ɓernde hisude laaɓude e sirku laaɓi e yiingo laaɓi e nani ko oɗo pete tawde hande moƴƴere ka Allah subhanahu wa taala toriki Allah yo Allah woɗɗinte golleji men ɗin e yiingo mo beeyo dartu gollal mungal moƴƴa si yiingo naatori ton andu Allah faalaka si tawi nani naati nder ton Allah faalaka si tawi shirku naatori e nder gollal ma ngal Allah faalaka bakkatu fuu noon bakkatu yawmal qiyama no gasa ka Allah la yaafoyomo si wona bakkatu shirku kafidugol Allah e goɗɗum ko ɗum Allah daali ka deftere makko inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna zalik Allah o yaafotako dey nde o sirkante ko wiyete noon shirku huwa ibadatu gayrillah ko rewgol kala ko hina Allah ma ɗum al ishraku ma allahi fil ibada ko kafidugol Allah e goɗɗum ka nder dewal haray hande kadi woni shirku siko biniri nasi siko piɓol siko bakawwol siko yahugol ndaaro kala no barkinorɗa goɗɗum faynuɗa e Allah woni shirku Allah falaka mo yeehi ndaaro ka kalmo koyo ndaaramo lekki arsike ma lekki hijabu ma kala ko yowindiri e ɗin piiji ɗon sabu ko yawɗa kon tunka makko Allah falaka julde maɗen balɗe 40 ko julata Allah falaka si tawi a hoɗoyike ko wowlan ma kon haray neɗɗo faqad kafara bima unzila ala muhammad man ata arrafan kala yawɗo toon fa saddaqahu faqad kafara aw faqad ashraka la yuqbalu lahu salatun 40 yawman o jaɓantake julde balɗe 40 joni noon hiɗen anndi yawmal qiyama ko nelaɗo maaki awwalu ma yuhasabu bihi l abdu yawmal qiyamati ko as-salat bani adama ko waɗete hasboyede yawmal qiyama ko julde nden si tawi no woni balɗe 40 tawi an julde ma ala kay ƴettede ko honno wiyta Allah yawmal qiyama
wa in wa fa in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali si julde ma nde moƴƴoyi ɗen nagal golleji ɗen fof moƴƴi si ɗum boniroyi bani adama o kadi haɓe fof boni hande kadi joni noon Allah ini ka deftere makko wa ma yuminu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun ko ɓuri hewde ko harayno gonɗini koye ko harayno sirkorde ɗon tentini noon on yafoto ka bange neniraɓe yahugol ndaaranelan ɗo miɗo faala ɗum ɗo nde huuli ɗum ɗo la mi laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wa iza sa'alta fas'alillah si tawi tun a toro Allah wa iza sta'anta fasta'in billah sa ɗaɓɓiray kadi ballal sa ɗaɓɓiray faabo ɗaɓɓir Allah faabo wa'lam andu anna al umma no moftaɗen fop majje la wijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu llahu lak si aduna Allah o fof adiɓe sakkitiɓe yimɓe jinna fof moɓodiri fiye ɓe nafe pihum gotum kon Allah windananoma ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay ka nder reedu yummama ɓe wawama kon jonnude wala wijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk si fof moɓodiri kadi fiyeɓe lorre e hunde tawata nden ɗon windanoka ñande heɓuɗa balɗe temedere e nogay 120 jours ko ɗum woni lebbi nayyi ɓe fof ɓe watama lorrude ɓe sakkitori hadisi on no rufiyatil aqlam wa jaffati suhuf karambi ɗin ɗi ɓantama windanoma gasi ɗeɗi kuuɗe ɗin kadi yorino ko windanokon nden ñande ko hoore ɗum bani adama woni e yahude bani adama julɗo fof julɗo anduɗo wuuri mayey koya gomɗin piiji ɗiɗi sa gomɗini ɗin a fowtoto aduna ɗo hisoya yawmal qiyama wa'lam andu ma asabaka lam yakun liyuhti'a kala ko heɓuma andu pellet ɗum ɗo wawatanoma wopude wa ma ahtaka lam yakun liyusibak kala kadi ko wopuma ɗum ɗo na ko heɓanoma kadi few ko min Allah lan yusibana illa ma kataba Allahu lana hunde wawa en heɓude sina konko Allah o hoddiri wawa en heɓude mayde ma nden nde wopatama arsike ma on kadi o wopatama fewno imamul hasanul basri rahimahullah goɗɗo o untino e nder koloyru ɓawoyni ka nder koloyru ɓe gerdi e ƴawnugol mo ha ɓe sikkide ɓe ƴawnamo tawa yo maayi ɓe gerdi ɗon ha tigi tigi on ɓe ƴawnimo ɓay ɓe ƴawnimo ko wawi wolde o ko konngol goto ini okkorelan mi ñama riwayaji goo ɓe inni ɓe addanimo lemu nden noggoɓe inni ko pomre noggoɓe inni ko mangore ɓe jonnimo ɗo fruit hu gotum o ñaami ñaamugol mo kunɗon gayna tum wonkiki yalti imamul hasan al basri wi ko honno famuɗoge ɗum ɗo tawi ko windanano kon e arsike o ñande hof no balɗe temdere e nogay tawi nde pomre ɗo hino lutti o wata yaade laakal ha ke luttanimo e aduna wa fi samai risqukum wa ma tuwadun kaka kammu ga woni arsike mon ɗon e kala konko foɗa ɗon Allah waɗari arsike bani adama ka hoore leydi ɗo sakko goɗɗo yaha jatta joni jaɓita ma ɗum waɗe greffe ɗum lañce o ƴetti o arsike ma on kadi o waɗi e juuɗe malaikajo tawata ñamata yarata o ɓeesonake wujjugol ma ɗoytugol o accirata ɗum bani adama oɗo noon tawa o ƴaway ka nder koloyru o ma yaari nder ton mais ƴewgol makko ngol ko be o ñama nde pomre ɗo so gayni ñamgol ɗum ɗon wonkiki yalta bani adam wata hulu fi arsike ko ɗum ne laaɗo sallah sallam e maaki e hadisul qudusi Allah wi ko ayyo bani adam yabnu adam wata hulu fi arsike ma fodde magasin ji an ɗi min Allah tigi tigi on ɗi lallata wota hulu jon doole kadi fodde min Allah miɗo lutti ta hulu hay e hunde ma ko sa wawayɗa weltingol min Allah sa weltinira haray ko lutti ko fof ko min woni ko fawti ɗum ɗo fof no ko on ɗo wawata heɓade ko sa a jangi ko al ilmu ko gandal ngal mi darniro e yewtere anden inchallah wonno imamuna al bukhari muhammad bun ismail al bukhari oɗo mo anduɗen ko sagata wonno tawata oɗo Allah jaɓuno gite makko ɗen tawi o mari duuɓi 10 o wumi yumma makko wonno ko aade moƴƴo sonnajo moƴƴo ɗoftiɗo si tawi mofteɗen ɗe moƴƴay ko sonnaɓen ko ɗon moƴƴata si galle ɗe moƴƴay hunjiɓe qur'ana yalta ton ko sonnaɓe moƴƴata imamuɓe ɓuri temedere ɓe nanno ɗon hunñike qur'an aɗo duuɓi 10 fof tawi ko ndende maɓɓe woni ko wonjini ɓe qur'an
si bani adama o he Allah o korima sonnajo moƴƴo ka nder galle anda heeɓi ko wiyete kon nema yo Allah moƴƴinan en ɓe ko honɗum nela honno karamakojo goto wi wo aljanna aduna wo ko piiji nayyi wo ko lanɗo moƴƴo ka leydi araɗa wuuri e sécurité ndarene ka wonɗen ɗo joni ɗo sécurité no woodi ko ɗum woni lanɗo moƴƴo e leydi a ƴettayde otowal ma ko ngal sooda o jinɗa jemma o fof a hula hay hunde sina ko yuri ka Allah ko ɗum woni lanɗo moƴƴo e leydi ɗum woni toɓɓere en aranere nden e aljanna aduna woɗiɗa ɓulɗum sonnajo moƴƴo ka nder galle hara sa yalti ka yaasi a jindoye ha a hula goɗɗum hewta ka suudu kadi hara ko wawa caw woni ɗiɗi wo tammum ɗum ko honɗum Allah waɗa arsike mum makum ka leydi ma hara ka leydi ma wurata ɗon hino lanɗo moƴƴo sonnajo moƴƴo yalta mbi mi ɗaɓɓoye arsike mum ma hewta ka galle ma takko ɓeygure ma wallahi musidɓe julɓe tedduɓe wurgol takko ɓeygure mum ko nema kono ko hombo andata ɗum wonduɗo e maɓɓe andata komo wonda e ɓeygure mum andata ɗum ko nema ndare sa yimɓe gueɗo a tippoyi ka meɗen welo welo yimɓe ko jaɓɓotoma tawa hino foti imagine noon si tawi no arsike ma on fof hino Allah no waɗno ka leydi ɗon ko nema e dow nema hara ko wodanno e nga leyɗe portoɓe ak ko argol vacance arawna lewru hoota lebbi ɗiɗi hoota ma lebbi tati hoota ko ɗon anda en en valeur ga ɗum ko nema no wonaya ɓum ko ngal jannaji yarnani Allah waɗa sukkayno joni ka ɗengal ma ha sa woni yimɓe ɓe faama ɓe nana sa heeɓi ɗi piiji ɗo haray moƴƴi imamul Bukhari oɗo noon o heɓi duuɓi sappo ɗo mayo wumi nene makko immo jemma fesa yeeso Allah subhanahu wa taala juula toro Allah Allah mi torike ma jonnitanan guide o payko ko noon o torori noon ha Allah subhanahu wa taala jaabinanimo du'a on kum paykum kon wonti ko o woni tawata hande no jalbinani aduna on fof o maayino heɓi duuɓi kono kala ka jowɗa si hadis no wowlede so sellay eyna rawahul Bukhari ko imam Bukhari woni ko filli hadis o si goɗɗo yeehi ha o inni ko Bukhari fillimo haray hande kadi lanni ko asahhul kitabu ba'da kitab Allah ko deftere makko nden ɓuri sellude si Qur'an o feƴƴi oɗo wonno duuɓi 16 pendant 16 ans himo windude deftere wotere e nder ɗi duuɓi ɗo fof tawi arari ko hakkille makko fi jombugol ma goɗɗum ko ɗaɓɓugol ganda o seppi lebbi tati iwgol e nder leydi Bagdad yaha e nder leydi Misra fi janngoygol hadis goto pet tawi on hadis o ngo lutti koye juuɗe mawɗo goto wuruɗo on sa e nder leydi Misra Égypte joni noon an yaltugol maɗo a yalta e tun sowa oto hino woodi ma baɓen ma déposoyte ma tram métro hino woodi ko tik 5 min 10 minutes hara hewti karamo kojo hara no habbima janna ma ɗon kay ko kanko wonma jeejude ya janngu kamɓe ɗon ko kamɓe dogayno fi ɗaɓɓoygol ko honto ɓe heɓata kaɓe jannga kamɓe ɓe jannguno pour être fiyoɓe woni goɗɗum enen ɗen janngude ɗon hannde pour avoir fi heɓugol goɗɗum ɗum ɗo sertindinno en imamul Bukhari oɗo o ari o jangi on hadis ɗon o immi o hooti imamul Bukhari oɗo noon deftere makko nen koye nder duuɓi 16 pendant 16 ans nde winda ñande noon ko woni shahidi e yewtere ande ko mi wolani fi makko seeɗa ko ñande o laatino fure ɓay woni ha o maayi goto hino toon e cheikhuɓe mawɓe kadi joginoɓe gandal himo wiye Aboubacar bun Yahya rahimahullah ɓay o ari o yi fure imam Bukhari on ka waali o inni wo hara goɗɗo no wawayno ƴettugol gurdam mum hara goɗɗo no wawayno ƴettugol balɗe mum ɓeyditana goɗɗo o ƴettayno gurdam makko ɗan o ɓeyditana imamul Bukhari hara waɗo ma yaari saabu honɗum maygol oɗo ko maygol moftede fof wo amma si tawi ko kanko tum maayi hara ko aɗen goto woni ko maayi ko fi on ɗum waɗi ɗum ko andugol valeur neɗɗo gando ko andugol valeur o neɗɗo waaliɗo ɗo ko teddinta gando ko aɗen tedduɗo nde yimɓe hiɓe wuma wo ko jannguɓe woni ko warete nde yimɓe hiɓe wuma wo ko gandal ngal woni ko wattirte ɓaawo ko ɗum tawata hannde Chine e Japon ɓen ɓe avanci arno télé 1980 hari économie lagine o économie Japon hino fatater hari hay woni e ɓurdam hannde ndaare kamɓe fewni ndaare nga honto fewni ɗen ko ɗum waɗi ɗum fof ko sabu gandal ngal ko ndin leydi woodiri pet yiyata tawata jannowo l'école primaire on pay koye fuɗɗotokoy koy e ministre on ko joddi woodiri woni koɓe yoɓete fi hon noon
ɓeyni si tawi ɗe ente ɗo ko ada lowede hoore maɓɓe ko moƴƴi andu hande kadi ɓe moƴƴoye yeeso kono ko ada lowede ɗon kon si boni ko ɗum ɗo woni ko ɓe luttidata al ilmu fi sigari kan nakshi ala al hajar gandal ka wonɗa paykun ɗon no wayiwa ko ƴettatani joni laaɓi heefa winda goɗɗum e hoore hayre ko kara han windorta kono si yeehi ha windike kadi kara han montorta kadi ko non woni jannugol paykun amma noon a honno al ilmu fil kibari si goɗɗo no yeehi ha hande kadi probléme fakkiji heewi ka hoore ɗi heewi susiji toon wo hay on noon ko janngata no e goɗɗo ƴettata karamol joni winda e hoore maayo no weli windugol koy ko facile moƴƴa kono noon mi sikki tuka hare no weli montugol ngol kadi ɗum ɗon noon holla hondema kadi on ɗigi janngata la ne laaɗo ko ɓe toɓɓirana ko duuɓi 50 fewno ɓe toɓɓana ɓe janngo iqra bismi rabbika allazi halak haɗi ɓe jogii duuɓi 50 enen fewno si goɗɗo heɓi duuɓi 50 a jonno mbayon tigi nawyi ronkini janngano wawata hande ga yew tun heɗo wallahi a waway no wodi fuɗɗiyoɓe fuɗɗorɓe ɗaɓɓere arɓe Europe ɗo joni haɓe mari duuɓi 50 ɓe ɗaɓɓi ɓe heeɓi ko fiyo ɗum ka gandagala sa ɗaɓɓi a heɓata wallahi sa ɗaɓɓi a heɓa few ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko tawata ɓen ɗon ko hombo janni ɓe ko jibril immode allah subhanahu wa taala sano ɓuri ko fala tan sa koye nder duuɓi nogay e tati pendant 23 ans 23 sana ɓe janna qur'ana o fof suratuji 114 an kadi sa ƴettiɗo joni qur'ana o ayniɗo e nder duuɓi 10 hara e gayniɗe a timminoye ka timminoyta wallahi a timminoye hara joni ene garnoɓe Europe gaɓe fof hara portoɓe inno bon sa tippini qur'ana o ñande be ñande sa tippinini e nder hitande hara ñande be jangga e hatume e nder hitande ɓe jonnete kaydi mi sikki ɗum nde timmeno a tippinayno nde few ñande be ñande a janggayno few fiyon ɗum ɓayi rendi nafoore ni hunkunɗa kono ɗon wayi wastay joni ko yinte gon sa janggi qur'ana o joni honno a heɓay ɗum ɗo noy wastay ko hayali c'est dit noy wastay en hoolaki moƴƴa andane ko noon yeni mom on ɗo man qara harfan kala jangguɗo harfu goto falahu asra hasanat amari baraji 10 la aqulu alif lam mim harf bal alif harf wala mim harf wa mim harf sayni alif lam mim kalfetati amari baraji 50 baraji hu gotul ka ma bayna samai wal ard no foto hakkude leydi ni nge kammu ngo ko jangguɗa gotul pet wa akhira musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo aroye yawmal qiyama ɓe ndaara golleji ko golli kon fof tawa mo golluno moƴƴa mo juuluno mo horuno mo hajjuno mo jokkuno enɗam kono tawi fof hara na haalisa na fiyalla wonno ko waɗirno ɓe ndaara e golleji makko ɗin fof tawi himo gerduno ɗon e paykum ha kum paykum wawi janngol fatiha tan no ko li waji hillahi waɗirno allahu subhanahu wa taala okkira mo aljanna saabu ɗum ɗon hande kadi mi toriki allahu subhanahu wa taala ɓe organise ɓe ɗum ɗo yo allah waɗan ɓe joldi aljanna mi toriki allah subahana taala yo allah okkore gandal e faamu e miijoji moƴƴi mi toriki allah subahana taala yo allah okku e golle hare ko naɓayɗen aljanna gandal ngal jogiɗen ngal e ko wona janngede ko fof yo allah waɗu ngal hujja wonande harna hujja dow meɗen yo allah dandu en janngirgol saabu yiingo ma dartagol karamakoɓe yo allah dandu en janngirgol kadi fiyo wi eno janggi ma wajargol fiyo no wawi wajade yo allah waɗ jontinde jonde men ɗo hara ko okkoytal firdawsil ala mawɓe ɓen fatiɓe fof yo allah okkuɓe aljanna ɓe andi ɓe dina l'islam fatiɓe fof yo allah waɗu firdawsil ala werde maɓɓe wonɓe toon e jamɓe kisiyeɓe fof yo allah on duumin ɓe muɗum kala wonɓe toon e ande ɓittedeji e lette yo allah ittuɓe ɗo nawaɗo jannatul firdawsil ala aqulu qawli hadha wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruh innahu huwal ghafurur rahim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به الآخرين حرينا يتجمع الله سبحانه وتعالى باودون كانكو الله سبحانه وتعالى إذن عندك أولان سينيدو himo wawi kala hunde himo andi kala hunde o waɗira e hunde nden nde o faala nden e sanga o faala nden himo andi ko fewndi e ko feƴƴi e ko arata e si aroye kadi ko honno ardoyta ɗum koye juuɗe ma ko kanko tun Allah woni e hoore noon kadi ɗen seedi o Allah o jibinaali o jibinaka donc ɗum waɗi haray ko o fardu samat eɗen weltanomo kanko Allah subhanahu wa taala okkuɗen ɗeɗo hakkille newnan en wawde jooɗagol sifa ɗiɗo jondeji ɓaawo ɗum weltanoɗen kadi haray ɓeɗo karamakoɓe meɗen ɓe Allah subhanahu wa taala eltani en e kara muɗum makenen ɗiɗo makuji tedduɗi makuji iwɗi e qur'an deftere Allah e mako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓaawo ɗum
mi weltano onon heeɗiɓe ɓen kadi sabu non ɓe inni imamu sa nani woni imamu ko si ma'mum no woodi ko si ɓawo ɓen no woodi sina ɗum ko mun farid haray ko kanko toni juulude ka tawi haray ko weltani ɗen ceernaɓe bo mais yejjitata weltanagol onon heeɗiɓe ɓen kadi e yejjitata weltanagol neniraɓe meɗen ɓen kañum kadi wonɓe heɗaden e leyɗo darsuji kadi torki Allah subhanahu wa taala kala ara meɗen arɗo e ande Allah ittanmo haray komi andintinta ɗo ko wondema min wiyama mi waɗu taaliɓe kono haray si sifa ɓen ɗo ceernaɓe waɗi yewtere haray sina watta men hulugol watta men yejjintingo koɓe maaki kon ko ɗum hatta men ɗuɗɗina yewtere muɗum sina ɗum haray koɓe yewten ɗo ko yoni kono ɓay haray ɓe inna wo ko ɓeydi juuri e hoore juuri na fiyo welu ka ko fiyo ɗuuɗu tum donc haray koɓe makanen ɗo ko yo ni waaju en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah nafitiren e muɗum yo Allah ɓeydanɓe kamɓe kadi waɗanaɓe kam mandakke maɓɓe moƴƴe haray min torki Allah subhanahu wa taala o nokku fuɗɗoraɗo ɗo fi Allah en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah mawninan en o okkora en ɓiɓɓe kañum kadi lontotoɓe en ɗum ɗo okkora en mawɓe barki mawɓe meɗen ɓen kañum kadi sabuna so yi enen ɗo hande hiɗen ari Europe tawata hina ko addi en kon tum woni ko mapini en ko tawde hari mawɓe ɓen awino goɗɗum ka wonki en ardino e muɗum mawɓe meɗen ɓen en tawdanoɓe boutique en tawdanoɓe magasin ji ko tawduɗen ɓe ko cuntu hum ka yumma meɗen awata ɗo mawɓe ɓen si yalti bimɓe ɓeynata hino dépension kono en tawa no ñiire maafe no woodi ɓe kaɓe seynoɓe sentoto ɓe soƴƴa ɓe soƴƴa ha yona ka ko barki Allah subhanahu wa taala jonnunoɓe awa enen kadi janngoɗen e leyse engo maɓɓe ɗon hannde so yehi janngoyɗo ha hontode haray en yejjitata base on koye maɓɓe iwri en toriki Allah yafano en feƴƴimɓe maɓɓe ɓen wurɓe Allah junnu balɗe moƴƴina battane ɗen haray ko ceernaɓe yewten ɗo ko fi ɓuure gandal haray ɓuure gandal sen yewti ɗum ɗo ha janngowa joni en wawata andude nafoore mum sona disa ɓay ɗen renti ɓe waɗa ni en misal hara ko nawigol kaka qurana ɓe ƴettimaka sunna kam koyne wuuri ɗen noon tun taw neɗɗo o si a nawni a yehi kalabtande ɓe jonima ndo ordonnance sayi a wawata janngude e ordonnance on taw hiɗa andi ko ma ɗaɓɓoya janngo ordonnance o sa heeɓi ko janggani ordonnance o joni ɗum ɓe ni a waya yewsoda lekki kin donc ka sodete ɗon kadi ko pharmacie mi sikki pharmacie kadi hare no windi ka ɓe waɗi indication ka kono se tawi a wawata janngude hay ko windi kon pharmacie kadi are daroɗa ha sengole pharmacie on hara ɗalanɗo ɗon goɗɗo ende on to o pharmacie woni kon to ko ɓeyata ɗo lekki kin a andi ɗum kadi ɓay a jangga hara a wawata andude ɗum kadi ka donc en andi jakka ko gandal ngal hollata ɗum ɗo neɗɗo haray komi faala wiide wondema neɗɗo ɗo yo andude taw hono waɗirta gandal honno o wurirta ko yo yiɗu ko wiyete ka ɗo diina o anda diina l'islam araali waɗugol en takhalluf naɓugol en ɓaawo o andi hande portoɓe ɓen on nanayi fayda yehino ha hakkille meɗen hande ma hakkille ɓiɓɓe meɗen wigol ha awa hande ɓe portoɓe si ɓe heɓali moƴƴere ka aduna ɗo makala hara mi anda homo heɓeta moƴƴere fi on ɗum sabu évolution maɓɓe o sabu tagaddu maɓɓe moɓe waɗi fi aduna o ko gandal fi aduna wi Allah wi ko zalika mablaghuhum min al ilmi gandal maɓɓe ngal ko ɗo hatti ɓe yurni noon ɓe tawi angal gandal ngal fus wawata moƴƴude tawi aduna o ɓe tawi le diina kan ko naɓi ka ko gandal kono usaje makiri noon ko Allah jippine ndala ɗo ko iqra ka koyeɓe janngu joni noon ɓe kamɓe ɓe tawi ko on taw yo ɓe janngu ɓe jangi tawi l'islam no wooli fi yo aadi hunne ɓe inni hunnen aadi islam no wi fata goɗɗo tooñe ɓe inni waɗen ɗum kadi islam no wi walle maapiɗo ɓe waɗi ɗum kadi hande sa yi goɗɗon dogude ka meɗen ara ya haali fattoyo ka leyɗe arabuɓen ari ɗo fatti ɗo ɓe ko ɓiyata ko asile ko fiyon ɗum ara ɗo wolnaɓe ko wolɗa o neno ma maayi baben ma maayi amara ɓengu ko ni fotata ko ɗum ɗo ɗon probléme ji maɗi ko ɗum ɗo marɗa probléme ji ka leydi ɓenna waro wonu ɗo men min okkorde ko ñaama min okkorde ka hoɗa aynaɓe moƴƴa aynata ka ko honto ɓe ƴetti ɗum koye l'islam ɓe ƴetti ɗum musidɓe julɓe nelaɗo sa sallam ka juulude maɓɓe kala yowɗo juuroye tori Allah kala tawnoɓe yehi ɓe yo Allah waɗanɓe barke muɗum ɓe yahalɓe Allah newnanɓe ɓe yaha ka juulirde Madina hiɓe marno ka ɓe wiyete ɗon ka ahlu suffa wonayno ɗon yimɓe ɓe marano ɓen ka réfusiɓe ɓe wonayno ɗon Aba Hurayra o ɓurɗo fillade hadis no jeerno e tawaɓe weerugol ɗon ko ɗon ɓe wonno welete no ha ƴetta kaaƴe haɓɓa ka reedu mum tawa ala ko ñaama ko ɓen ko ɗon ɓe wonno ko o ko heɓayno ko ɓe ñaama ko si nelaɗo neldanoma ñaameteji ma yimɓe go min no andi wondema ɓeɗo wasoɓe no way ko wiyete ko hande wonɓe ɓen e maison ɓe ɗum no accueil o andi faala widde sada ko ɗon naɓata jonnaɓe ka
awa ko l'islam atti fuɗɗade ɗum awa si tawi portoɓe no moƴƴi awa ko nelaɗo ɓuuri moƴƴude par ce que kamɓe atti wadde maison de accueil ɓe accueil no ɗon julɓe ɓen kala marɗo goɗɗum siko tamaro marɗa siko ɓira siko gawri a adda e ɗo jonna ɓen ɗon ɓe ñaama si nelaɗo neldama ɓe si ɓe ɓannenama ɗo ɓe ñamde taw ɓe nelayno aba hurayra ɓe neyo nodda yimɓe ahlu sufa ɓe fof ɓe ara nela sa sallam jonnaɓe ɓe okkoraɓe ɓe ñaama donc a andi jaka portoɓe ndaari ɗum ɗo fof tawi ka nder dina woni ɓe ƴetti ɗum ka donc en andi jaka dina meɗen kan hika mofti hika mari valeur kono si enen en andali donc en andata valeur dina kan ka hundugol ahadi si a yeeɗo a soodi biye maɗa on ayndila fof keti ɗo exemple menen yuɓe Bruxelles meɗen arde ɗo ɓe innuno men on vol on ko 14h00 si men ari ɗon 14h 1 minute ko 1 minute de feƴƴiri min tawi ɓe fermi avion on hara ɓe ari ka hay si ngal immaki min ƴawata ande kadi fi on ɗum par ce que min hunnaali ahdi donc o andi jaka hundugol ahdi ni kamɓe ɗum ɓe tawi ɗum ko valeur ɗum ko naɓa e ɗum goɗɗo aduna feƴƴinane ɗum goɗɗo e aduna ɗo taw donc ɓe évoluité lemma ɗon ka wallugol miskino sa walli goɗɗo emo maapi wallahi janggo so heɓoyi kadi ko innata ha kaari no moƴƴi nde ha ñande min foti a tawi miɗo weela ha kanko ko nolanɗa ennero komi sooda komi ñaama ka o yejitantama ɗum ko l'islam waɗi ɗum ɗo donc jaka l'islam en on ko riche ko ma famin taw l'islam on wondema kala ɓe portoɓe koɓe ƴetti ɓe moƴƴiniri ɗo fi ɓe manta wi'a aduna on no foti si enen en waɗali ɓiɓɓe men ɓe yiiɗi enen yiɗuɗen ko enen mankiri hinaka ƴetta ɗum manki donc ko enen duwaɓe hollude ɗum haray ko ɗum woni min komi andintinta en taw haray ko yen yiɗu Allah yiɗen nelaɗo makko yiɗen kaɗo dina ɓawa ɗum ɗon haray ka gandal ɓe wi ñande goo gando goto arno tawi cheytan no ari dari e dambugal neɗɗo himo juulde ka juulirde kono gando go no waali sera ɗa no ɗaani cheytane no dari ɗo ndunatali o yaari tawi cheytan no dari o inni ko nu darnuma ɗo o inni mi faalano naatugol jiiɓa oɗo julde makko ne mi bonnanamo alhaali no woni julirde noon kono miɗo huuli o waaliɗo ɗa aya gandon wi anga huluɗani ɗon acca wonɗo e juulude o inni wo ko o ɗani ɗo ɓuuri hulɓinade wo saabu oɗo o juula tu woni o anda si bonni o anda si moƴƴi amma noon oɗa so fini joni o wattanaymo ko ɗum waɗi mi huuli naatugol donc en andi jaka gandal ngal ko important ka sina ɗum ko finunoɗo ɓurno hulɓinade na ɗani ɗo kono tawi kanko ɗani ɗo o ɓuuri hulde donc en andi jaka ko usaden yewten kon fi gandal wakkilo ɗen janggen ko wiyeten e kulloy koye fof kadi ko ɓuuri inñinede ko tawata ɓe inni si metti e miramma ya lotiri ko bullari lowta laabi jeɗɗi ko bareru ka kono est ce que Allah subhanahu wa ta'ala wi ali e bareru ko bare fof ko bare kono no woodi bareru mardu valeur ɓuuri bareji go kadi Allah wi en si tawi ko bareru ne'irandu l'islam ne'irandu sharia a cuuni ndu a wi bisimillahi ndu yehi ndu nangoyi o haray no dagani o yon ñaama ko ndu nangi ko bareru ka kono ndu cuuniraka ɗum ɗo ndu ne'iraka saydul islam o ndu cuuniraka bisimillahi ndu si ndu yehi ndu nangoyi ɓe wi taw ñaamo kayru kadi ko ndu bare donc andi bare ɓuuri bare sabu honɗum sabu gandal nduɗa o isan fana hono min baabi awla enen jaka itte si kese jangi haray ko watteteɗon kadi ko wiyete ƴoƴuɗo ko anduɗo ko moƴƴanta ɗum kon aduna ɗo andi ko moƴƴanta ɗum kon lahara hittina fi muɗum haɗa ɗon mi waɗa exemple e sonnaɓe ɓen sonnajo goto hay ko faalaɗo ko moƴƴi himo andi ko faala himo andi l'islam ko wi ko ñande goo o sonnajo wattanila moodi makko hino du'ano jaatiguijo mum ñande o tuma o juuli o du'anto jaatigui makko joni noon e nder ko ɓe usaje makanen ɗo ko wondema du'a malaika hina ko fogata hina ko yejjitide ɗum ko jaaboto ɗum enen du'aji men no gasa wonde ron ka jaabade saabu geddi men kono Allah wi ɓeeɗa ko la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun donc ɓe yeddata Allah kadi koko Allah wi kon ɓe waɗata o sonnajo tawi ñande o moodi makko toranto ɗimmojo muɗum on yo Allah okkormo sonnajo moƴƴo ñande o torantomo Allah okkormo sonnajo moƴƴo e hoore jaatigui makko anda olle kadi nde laamo ɗum kono mo renti oya mara ɓeygu wonnami torkema Allah okkoranan jaatigui an sonnajo moƴƴo ɓeygu makko arinde mo ene a wata toranade moodi ma goɗɗum ngo harana fi sonnajo tun piiji goɗɗi goo onni woko ɗum mi andimo mapori ɗum aymi toranade mo ɗum ɗo o wi he awa toranomo goɗɗum ngo hara naafi sonnajo torantoɗamo toranomo fi goɗɗum ngo onni ko ɗum o mapori ko ɗum mi torantomo onni ko fi on ɗum noon de sa wonɗa ala haɗande mi toranomo sonnajo moƴƴo onni ko par ce que min miɗo andi du'a malaika ko jaaboto nelaɗo maki wosa toranike siɗɗo ma zahril ghaib haraw tawaka o anda fi wona tun en nami torke ma Allah o korana oustaz Abdallah ko ɓe faala
haray malaikaji no dari ɓawma no inna amin walaka mislu zalika Allah waɗani ɗum o wiya amin Allah waɗani sifa ko toranɗa siɗɗo ma on kon on sonnajo noon no andi ɗum o wi ha ɗa andi komi faala ko par ce que miɗo andi sa toraniki o joni yo Allah okkormo sonnajo moƴƴo malaika ɓe wiya amin ɓe inna an kadi walaka mislu zalika an kadi Allah okkore sonnajo moƴƴo donc goɗɗo go aroya moƴƴuɗo ɓurilam faami sonnajo tawi ko sabu ɗum ɗo woni o faalaka yo e toranomo ɓe modi mum ɗimmojo mum o sonnajo yo heɓu sonnajo donc oɗo sonnajo ko sonnaɓe anduɓe o wiyete ko moƴƴi kon ni ka donc haray noon ko wiyete ko faamugol ka diina ina wiigol faami fi aduna on tun ko ma ya faamu fi aduna ma o faama fi lahara maɗa o haray ka raɓɓinɗingol sonnaɓen nelaɗo sallah sallam hino maaki sonnajo wo ko piiji nayi pet kono noon adoɓe heɓude ɗin piiji nayi wonde ɓe royranoɓe seeni ka kammu dow ga woɓe tawno ko sonnaɓe ɓuuri ɗuurde ka yiite de heɗoɗe moƴƴa ɓe wi ko sonnaɓe ɓen ɓuuri ɗuurde ka yiite ɓay ɓe jippike ɓe inni sonnaɓe wo hebbine sakkagol hebbine ittugol sadaka wo saabu mi jibril holloyila yiite ngen hollilan aljanna o mi daarimi tawi ko onon ɓuuri ɗuurde ka yiite ɓe wi o nelaɗo landi ɓe iɗon andi ko fiyon ɗum ɓe inni ɓe anda ɓe wi ko saabu piiji ɗiɗi pet ɗuɗɗini sonnaɓe ka yiite wo ara nun ɗum ko li anna kunna tuksirna la'na wa takfurna l'ashira wo sonnajo hino heewi ko huɗata saabu huɗugol maɓɓe ngol hebbini ɓe naɓugol ka yiite ɗo e ɓe mimmino hara ɓe huuɗi sonnajo wata won huɗowo wo ɗimmum ɗum hiɗon yedda waɗanede sonnajo si modi mum waɗani ɗum ɗo complet ji 50 e nder hitande ɓe haaɓi hande tawi koto makko no soɗannomo ɗo complet ko nanta moyna sindona koto anni no haray no hande miɗo yarani o yejiti ɗiɗa waɗanoɗi fi tun kanko e modi makko ɓe haaɓi donc haray ɓe mako saabu ɗiɗo ɗiɗi amma noon naɓugol ɓe ka aljanna on kamɓe no weeli fi ɓuuri e enen saabu nanon ala sa sallam maaki wo onon sonnaɓe ko piiji nayi pet watto wo jooɓi on ko aljanna wodani on nayi pet wo si on waɗi ɗin ɗon jooɓi on ko aljanna wodani on ɓe wi ara nun ko on ɗum ko to salluna salawatukumul hamsa wo ka isa kanatil mar'a sallata hamsaha o juuli waktuji makko ɗin joyi wa samat sahraha o hoori lewru makko suumayendu wa ata'at ba'alaha o ɗoftike moodi makko o ɗoftike moodi makko no Allah wiirimo noon si taw moodi makko yaltihimo reeni hoore makko si moodi makko naatihimo welti ɓe maaki on ɗum wa ata'at rabbaha o ɗeftike Allah subhanahu wa ta'ala makko ɓe maaki joyi on dakhalat jannata rabbaha o naata e aljanna joomi makko on andi jaga kamɓe ɗuuɗaka kamɓe so ɓe waɗi ɗiɗo haɗa ɓe naati aljanna enen noon wiyaka ko ɗiɗo tum watten enen kadi noon sen waɗi moƴƴi ɗin Allah subhanahu wa ta'ala waɗana en haray ko yamodirten ko yem hulo Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum woni ko ci ustad en fuɗɗori haray ɗen yamodira kulol Allah subhanahu wa ta'ala amma mawdu ɗimmo on ko yewtano wondema hiɗo landi yen waɗuga ko honɗum woni sababu furqa hani hande e angal portugal ɓeɗo julɓe ko nelaɗo sallah sallam hay fewno maɓɓe landanoma e sahabaɓe moƴƴuɓe landanoma ko honɗum ɓe makono wo ko piiji ɗiɗi peti waɗata ha tawata hande mofte ɗen fof yiltoto wonta e hunde wotere o ko wiyete lurnodiral iwa e muɗum ko honɗum won ɗum ko arruju ila kitabillah wa sunnati rasulillah sallah sallam ko sen yiltika ka deftere Allah tun e ka sunna nelaɗo ɗum ɗo tu wonte en yeddodirta Allah wi nelaɗo wo sindo hara dépensino jawdi ko wonno ka hoore leydi kon fof ma allafta bayna qulubam a wawata no fottindinde ɓerɗe julɓe ɓe hara dépense jawdi ko woni aduna kon fof ko fottinta julɓe ɓe wo so yi hande e fottino en jooɗi ke gila joɗɗen ɗo e 18 heures ha o leer ɗo ko tawde ko fi Allah fi nelaɗo won e yewtude siko fi goɗɗum ko harayno sonko men mininoke hayso moƴƴintinayno ndeɗen seeɗa ɗo kono haray sonko wi ɗo min monirono ko nokku ko ka kono ɗo tawde ko sakina ko yurmede e deƴere no jippade e rahma min Allah yurmede immorde ka Allah e tawde ko fi makko kanko Allah e fi nelaɗo makko on hayso jooɗi ke ɗo ha bimbi ko ɓeydoto ko yurmede e baraji wonta hakkude men ɓe maaki lan taslaha akhir hadhihi al-umma illa bima salahat awwaluha wo hay fus moƴƴinta ko sakkiti kon e ɗeɗo mofte sina ko moƴƴinno kon e attinoɓe ɓe ko moƴƴinno e attinoɓe ɓen ko yiɗugol Allah yiɗa nelaɗo sallah sallam enen kadi sen yiltike ɗum ɗo hande fof moƴƴay kono noon fi wata woni yeddodiraka fi wata woni widdodiraka ɗum ɗo haray no metti fi hande saabu noon waɗanoma ka feƴƴuno e khulafa ar-rasidina e arba ɓe nayoɓe lontinoɓe ko nelaɗo sallam ka feƴƴuno e ɓen ɗon fayda ha e sakkitoro maɓɓe on ka fuɗɗino on nisa hakkunde maɓɓe hakkunde julɓe ɓen e ɓe wona julɓe ɓen ma hakkunde julɓe ɓen tigi ha hande ɗum kontin hare no metti figa ɗum wata wonde kono noon
nela sallam mako no wondema ɗeɗo mofte wo mofte feƴƴinore ɗen yahud e nasara ɓe feccitike pecce ɗuɗuɗe nokkugo ɓe wi 90 ɓe wi ɓeeɗa feccitike 90 ɓe maki sa taftari ko haasi ɗumma ila salasun wa sab'un ɗeɗo mofte feccitoto pecce 93 mo kala hara no wi'a ko min jokki kon woni gonga kullu hizbin bima ladayhim farihun kala e fedde ko jokki kon no wi'a ko minen ɓuri marde gonga ɓe maki noon kulluha fi nar illa al wahida ɓe maki noon ɗe fof majje ko yiite ɗe fokkiti sona fedde wotere ɗum ɗo ngaldinta en siyama pecce 93 fof no fokkiti ka yiite sona wotere hara yeloto ya tawe wonde moƴƴude nden ka sahabaɓe moƴƴuɓe ɓen tawnoɓe no falana hoore mum ko moƴƴere landani hoore mum landani en ɓe maki nelaɓe yeetimen no ko honde woni nden fedde ɓe maki ko nden fedde nde jokkude lan ko min mi woni kon e muɗum e ɓeɗo sahabaɓe am hare kala neɗɗo ndaɗo tawi ko jokki kon koko nelaɗo maki kon e ko sahabaɓe iwtirnoɓe makko kanko nelaɗo sallam waɗi kon tawi o yaltali e nden fedde ɗon haray yo andu ko e fedde moƴƴu nde woni yalla tawra ko nde wonɗen ɗum noon haray ɗen dandira ɗo yewtere meɗen nde aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum hara mi watta micro e juuɗe directeur amen moɓen arjo inchallah haray sino woodi ko ɓe ɓeyta ɗon ko raɓɓiɗi inchallah somin jonnita on onon haray ɓe min tawi gaɓe haray mi darowa ɗo haray mi torki allah subahanahu wa taala o mo arduɗon saabu muɗum muññiɗon jangol muññiɗon lakkere muññiɗon tampere fof yo allah subahana taala waɗa on ɗum joddi mum ko aljanna haray nafakkaji ko waɗɗon ɗo e torki allah subahana taala yo lontina on ɗum nafakkaji ko aljanna ɓiɓɓe ko woni e wullude muññe ɗon fi muɗum torki allah subahana taala ɓeɗo kadi allah mawni ɓe dina tawa jang kadi kamɓe darto e koko dari ɗen ɗoɗe haray aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal